Hindi man sila lamsam. Nama kecil lamsam kita beli sila. Ni kerpat yang kenya piru ka. Long nai kenya kan kenya kinong rap kita beli. Long ni don ka jigsaw. Piru kinong kayi ni don ka jigsaw mo. Baru ada. Nala ko ini man sila. Kalau don karai na barok kiliang kabangin wan hidala di hakas spot ban UI ya kata kejinge kabakita kilong rap kimat ha bayde ban ko kilo wilayah dia penbe apa yang kinong rap kinong khayi bakide bandan kejinge songku jumut ba kinong rap ru kide ban songku ha baki ai kimar ki joki chi kinong khayi ba kinong khayi ru kinum mo yabja haga juga poru kinong rap ru bakim dei ade ban dunong ndai jing shisha kala don luka ko order na ke office ke jong ke hima melian adu ahajar ka kendai kabla penmi naka office ke jong hima melian balakhang ya ko kilo ndai pat kin thau tang ya kikria bat iki borni jadi hangta bikin salah ban thiet ki mar ki joki amde shu ban chuat lam sam de kinto nakal men scam bakani ka jingwan ka jongi hakani ka ski kanong ka basay so but nakaliang ka jongi ru ngikir pat ret ya kinong rep but aga jo ka poru ya kinong khayi ka bakin ya tray lang daga jing so to namar ba hi nakapor siya kapor kinawan ki jing ujor abakado siya kano kahima million Syakno ke district council di kan pau syairu syabar kumbangingim le kata kadi kawe ka ba ni kwa banai ka message ba nakaliang ka council amde ka ba ni susong kalangti ka bangim don kata ka jing smokia ndai ka bangi smokia na ta daw bangi sawan ndai ndi ba bangi wan mentaro banong lese basuan na beta ka do daw ndai baro siya katungi la tri ka kam namar ka kam na kakam banyak semo kabacuan siya madan madia kabacuya ya kini nakapor siya kapor kami kamlong hiru bangiru ngin chuan mar bangiru ibon kami ngets kem bahapo kajing pet jingkni joka hima melem hi bagi ngets kem banang ni syakmat kanung dan syukanu kajing ujor hima melem ni kay kadi makate ka no so la authority bomba haban pet tingi di tangkinong kni but kinong ayun mo ketika hima meliam hi ka bade ban kmi ban pet ya ka isu tu ko ladon ga market control act da pak sha ka DCE so governor on yo ya kasin adu ka igi status tung ka ko nomor kadi da anyi su hu kala ban te lakam ya kun kini gi jinge gi bai kundu ayo menta kala ladon ko law department but ngasno ba shenbi kan ngin sayo ya ka asen na ko ulat jong kajalan jong Mentah si hadin bengilayo yang komplain nak liang ipat ba nongren ha ka biadai bat ke jing sya ot kilo ko iu do ding sneu ban ong bah ne ka singi layo ban wat jurit lari ki jong ikman ban yu i ya kata bat ni layo du ya ka ban ya interact bat i nongren haring kat bagi nong di banang ne sakmat kam desu bandon ka jing ot kilo bat ya kan ne ngin pentrikam habaro away hika jurisdiction jongka district council patkat ba patio ya ka asen no gobernur nagaliang ke executive committee jongka hasihil atan district council ngin sapeni ya executive order bakane kijing ot kilo kambe kang hapo uku usam jongka himamli kambe kan dei bet habaro away ka sedilore mugiyo jo council baro ka hapo jurisdiction jongka council kendet layo ngi iba